Шубашкарды Чуваш-Тыррень музейінде Эреш фестиваль иртрен. На Родина наследие фонд Чуваш Республикин культуры министерстве нации музея пужарный бейергелене. Пірреміш күнне онда Иркутск облажынже Хамыр республикари терлеме юрадаган вунжиже врендеген осталық раду бұшыреш. Илемле, илемле, илемле Чаваш-Тыррень. Шапла юрла терлериш конкурса худшынаган зем. Шитмельдбатыри Феня Запорожская, Иркутск тырыгенжен келіне. Мургаша önünce журалзаюснескер хыйынчы ваш террелеші бушне, ұштада бүлен шуладухны жух яланах бірлейлейд. Шымылырақ ерешсене дума ажалах віренне. Тевишліган вадухсан тебіргуд алла еппе жиптытна. Терешсен конкурс невал худшынза жіндерес телебе мар. Шагысталыға туптас тезе келіне. Республикана келзен кашненжех авалхечі ваш тумдерне тупса туян мадырышать. Не, сурбанезем нумай болна. Шак сурбанезене веже хамба бірле Иркутск нельзягайрым. Хараща шап сурбанезем беле еп Иркутск хулынже, Иркутск музейнженже выставка земді вадып. Вара выставка давадында пурде бұрашты үйдаші. Эпле вара көйінженде ергелі төрете бірінженде ергелі төредеші үйдаші. Ман брендмеле бұл женде. Конкурса худшынаган зем теплен қадірленне. Кашнеех теререшлеш бушпай келіне. Ядарласа керге ешсендешлензен тумабалырны фестивальде Ништавас камазыр ыты ыстазымбе бірле чүн келені жібе ебанма уйрымақ аван бөлідесі жұтларымыр. Тереш конкурса ергелеген зем. Візені бір ядарласа үгерджік паны, шак үгерджік сенжен візем, хызем ереш қадырлесі дада. Uzу күрза чываш шеввизене, хызем білеген чываш шеввизене uzу күрза, хызен пәчік ішне гыдардашы. Тере музейінже пұштарыны зем хушинже ытларақ чываш челгібе литература, технология предметне врендеген зем бүлджеш. Візем хызем білнедаран школа жезене де шак ысталыға қынықтар мадырыжашы. Епінің маяқ ішінеміз шак үмбе терезембе. Пригибейші жол, наверное. Көрдімді, ман жолдаш жирajejime хитре терледі. Хаманда бей терлес келсе гәрі. Бедейлемелі бұлашы. Хал школда ажезіне шак ябалына брендеді бічеккен. Тереш учительзен конкурсынже чилай хидезе Шубашкарды утмалмы школда дырыжаган Надежда Кузнецова эшне ежінжеш. Теп хулари Людмила Петрова икемеш вырында. Вишімішінже епрешри интернат школда ішлеген Евгения Голубенко. Фестивалін икемеш күненже тере ереже терлі материал шинже тываган профессиялі астазем хызен ежесембе палаштар жеш. Чавашен Галарымвале Алиса Александрова, Вадим Владимиров.